Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Boy sudah channel. Kita sedang membuat pernikahannya di sebuah kampung ya, perkampungan katanya Kampung Janelem. Gimana keseruannya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Boy sudah channel. Kita nggak bisa naik ke atas, takut. Jadi kita ini sini dulu. Itu kamu di atas teman-teman, jadi mulai berjalan lagi nih. Sebenarnya kalau yang jago motornya bisa ke atas sampai ke tengah. Udah mulai. Lalu kita mulai acaranya udah kasihan. Pengantinnya udah datang teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'aqana mufrada kalubana wa ilaikal masir. Sebaki dia sebaki Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah kaula anjeun anak teges kaula anu naminan erna mas kawin umas berang dibayar kontan nikah kaputra teges bapak awan ngamu mas kawin berang dibayar kontan Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa huwa yukafi majida. Ya Rabbana Allahumma
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wa barakatuh min al-Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Asadayana anu hadir abdi nyuhikeun saksi bayar mas kawin kambojo abdi biasanna dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampi abdi bayar mas kawin sareng abdi barang anu disepakati saja Allahumma shalli ala Muhammad barakallahu laka wa baraka alaika barakallahu laka wa baraka alaika wa jazaka fi khair. Allahumma alif baina qulubina wa hdina subula salam wa nasina min al-zulumati ila nur wa jadina fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basalina wa qulubina sing panjang iswa bagi bisa ibadah Allah sing dipakeun rezekina anu barokah maslahat manfaat dunya akhiratna uga sing anu musulan saleh salihah amin ya Allah. Salaman. Salam teh. Sim kuring alhamdulillah Salaman. Sebenarnya nu kursi. Parti gimana lah? Salaman apa, Bu? Salaman lah, Bu. Kan. Nah, sahabat yang dari aku tadi. Sekarang acara saweran. Akan mau acara saweran nih. Lihat. Di sini di Cihandelem. Nah, kita akan melaksanakan sawer panganten nih. Mana Kak Ibu sawer? Nah, ini Kanu pada ya ulah ditinggalkeun, ada ditinggalkeun atuh. Nyebelah. Istrinya belah. Teman-teman mau acara sawer panganten. Penonton jangan gelisah penonton. Sambil nunggu saweran. Ini keseruannya lihat nih. Oh, kalau kan. Ada kenik, ada telur, ada uang, ada cong. Ini nih, yang ditunggu-tunggu kita ini. Ini besi-besinya nih, setribut. Nah ini ya, sibuk. Amin namanya. Tinggal ini di belakang ya namanya. Adik ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Nah, kalau lagi asa-asa ya mah habak-habak teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade kaula kapun alot. Kita sholawat sadayana Sallallahu alaihi. Nah, ini teman-teman disambung nih sholat kedua nih. Sholat kedua. Teh, ibu kari-kari ramai kan tuh tinggali. Ha, loba duit enak mah. Gaskeun ya.
aja lah. Jadi kerusuhan nih. Udah beres. Salah soal pengantin nih.